Inten! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inten! Pagjutsimam mo dagiti kagagawad mo pare. Agjut-juti damit. Anyang agjut-juti da. Kino nagsasadot da. Ay nagbidot ka paray. Kino inaldaw nga agjut-jutay. Nagiti kagawad iti barangay hall. Kita manday ta number 1 na kagawad mo. Di kagawad ko na nga. Iso ti kagagagitan. Kaaanusan a kagawad ko. Kabayagan ko ng paya. Mapagpira na kagawad. Heh, kasasadutan na kagawad. Ay saan ka man nga agsaw iti kasta? Pudno may, agjut-juti aya. Kitwan. Anyang ay tararamidan na no agjutay. Ay di mula mo nga men. Kino nagado dagiti aramidin dagita a kakagawad ko. Kabayatan a nakajuti da pare. Iso adi ka sumanao iti kasta. Kwarog, no adaman agdamag kanya katriingan nakadagos. Ha? Maturog ka. Katawan mo tao diti barangay hall. Anya nga'y kumati aramidag. Kano naka-duty ka? Ay na, matmaturog tupay da treasurer kan sekretarya. Anya? Nakaturog na. Naka-aircon da pa'y Angim, sino ka dito umay agdamag kan ka? Di agman manicure Agpa-manicure man. Riingan nakto Rab! Aw, apay ka day na natuyang. Ayan nga'y dagiti customer ka. Ada customer mo? Dagiti umay kumanicuren. Lukasta. Si katibagbagan ni kagawad ko anang amang manicure kadakwada. Wen, siya ti para manicure da. Sige, tariingak ni kagawad. Ay nasken ariingam. Tadyak kayat tagururay. Ala, ingkariingan. Nagado ti customer ko itanga aldaw ba daw? Sila pa kadandano na may. Na, kahit anya ngay nga road. Nakadano nakpay adita barangay hall. Kita maum, minanicurak amin ida-iday. Asino da? Ni Marikwa na nga siyempre, si Marudo ni treasurer, kalpasan na ni sekretaray. Nakita dagiti kakagawad, ay na, nagpamanicure da amin nun. Kuna kun kay, sandan nga agtrabaho na kita nga opisyal. Nay, apay ko mga agreklamo ka kasta. Di mo pa'y kaya, tado ti customer ka. Isukay, anapanak nagreklamo, kundi parintay. Isardeng mo man, day ta pa nagreklamo makasta. Mayat ti pa nagmanicure ko iji barangay hall ko ram siya. Adaw, ti customer ko ija. Kwarog, umay ka man dito'y Aw, apay ka day kagawad. Nakitak itay a kinasarita na ka ni Kapitan. Anya, timbaga na kan ka? Nagdamag lang, mate. Anya, ti dinamag na. Nagtrabaho kayo umitlang ano, naka-duty kayaw. Kat, anya nga, iti sungbat mo. Katimbaga katipod na. Anya, apod na. Ano maminsan, kat saan kayo nagtrabaho? Ay, unay kan. Ha? Kasla saan tayo nga gagayam. Anya kay kumatibaga. Ibagam ko ba, nga agtrabaho kami. Nauray saan, mate? Inton sumarunaw nga agdamag ka ni Kapitan. Ibagam nga agtrabaho kami. Tapno libre ka nga umay agpalo di Tersinak. Ay, mayat ano kasta? Nalakalaang matiaramidam. Ibagam ka ni Kapitan, anagagat kami nga agtrabaho, tunggal ag-duty kami. Kita dagiti kakagawan mo. No talaga matlang agtrabaho da, no kasta naka-duty da. Winmit! Iso binilin ko ni Kwaro nga agsipot analaik no kasta nga awanak. Tama nga nupod no dagiti imbagan ni pari badungkan ka. Ni Kwaro, di agsir-sirbi a CCTV kay barangay ha. Sigurado nga ibaga na tipod na. Apay kay dinasan. Kanakak, ulbuda na, nga anggal na. Nay, sumitngat gaya man. Winraud, rumabain kagawad. Ay agawid ak nga rodan. Nalpas mo't gaya mo ti Jotek. Imay ka din ni Kapitan. San, mate? Ay nasayaat mo to kasta. Ingka man gayam idda pan dya erkaon. Sika tinaturog ijay.
Siya tibaon mo amang idnap iti irkaon. Agtulnog kalatta ka din. Day talaang mo ti trabaho. Ngayunam ang ano titangdan ka. Agpanayon ka pa'y. Kurang jay load. Kurang nga. Nagadumat ti kayat yung ayulbud ko kini uncle ka. Sige. Nayunag jay tangdan mo. Kalpasan nga iddapom jay irkaon. Itimplaan nak iti kape. Manay nayunan mo ti paparamid mo. Ay ingkan. Saan kan nga agreklamaw? Maribanang, Apay mare. Papanam. agbirbiro kak iti customer kaw. Customer. Di mo pa'y gayam amo ti baro at trabaho kita. Siya akong ti para manicure kan pedicure dito barangay Tayaw. Ay, kasta aya. Ay amo maray, customer ko aminin dagiti kakagawad. Ay kat nasaya at Amom ni Marikwanang, Oh. number 1 na customer kaw. Ah. Kaya mo matag pamanicure maray. Ay, saan, mare? Intun maminsan ton, taawan pa'y kwarta. Si kapay mo ti maawanan iti kwarta. Intun ikanak ni inteng. Ala, ibagam tulat tangaraw maray. Wen, ibagak tulat taken ka. Sigay, panawan ka pa'y ngaraw tamapana manin di ta barangay hall. Adda ka dagiti customer ko nga agururay kanya dita. Dagiti manan kagawad. Ay saan? Dagiti babae at chismusa. Ay, Ijay ti kayat da, apag manikiuram kadakwada. una taer kaun. Na, Kaun, libre ti kapay. Ay, oh, marituyang. Nalpaskan ang nagmanicure iti barangay hall. un maray, katay na, nagadaw ti customer kaw. Itad mo nga ro din adya nagsaritaan ta abingay kao. Agoray ka at kwintaan tapay mo. Ay, dakkel ti itad mo kanya ka. Laglagi pa, masyak tinangayab ka dagiti chismosa a babae. Un kaday, agayab kan tumanan na. Ay, depende. Ano dakkel ti itad mo a porsyento? Sa dino ti kayat mo apag manicurean tumanan. Hey, ijay barangay hall maray. Tanalamlami is ijay. Aircon ko naman. Ay, saan la aday ta? Ada TV, kan internet, kunampay. Isungarod nga adu ti mapana customer ko ijay. Kwentaam kid niya porsyento, tayog maun. Un maray, mabilang kaday. Agman manicure gaya man ni Marituyang. Mayat tada pagbiro ka na. Kanayon kanugayam amapan ija barangay hall. Taado ti customer na ijay. Sino nga dagiti customer na? Apay, integ. Asino aya dagiti adda ija barangay hall? Dagiti nakaduty akakagawad. Oh, Ay katuan di isuda dagiti customer na. Ay, panunutem ana imbag. Mangan matnupun ja imbaga idikan ka ni pari badong. wala niya. Ngam ko namat ni Kwaro trabaho da na sayaan. No adada iti barangay hall, dagiti nakadutay. Apay ngamin aya, adi mo takwaten ida. Ay, wunman. Nalagip ko nga may. Nga imbaga ni Marito yang akayat dagiti customer na ijay. Ta aircon ka no. Kan, adda TV apagbuyaan da. Aguli magkalatan, saan kan ngagsasaw? Anya, aguli magaklatan, oray no adda kalukwan na mapaspasamak dita barangay hall. Una, asyak mo ti agnumnumar. Kasano nga, numamon ni parinting dita mapaspasamak dita barangay hall. Iso nga rod ako nak nga aguli magkalatan. Kaya no nagreklamo akong kinkwa na iday. Saan mo napasarunwan? Ay kiti ano isuti ko nam. Isardeng mong tagreklamo. Tapno na imas latta ti sidaam. Wadain. Saan ako nga agreklamaw? Sige nga ron, ituloy mo, dita nga aramidan. Ay, agduty ka itang aldaw, kapitan. Ay, wan kagawad. Ta medyo nabayag asa anak-anak duty. Ta ado ti inatindara ka nisisita abanag.
Ag-relax ka laang kuma, kapitan. Ah. Iji ka laang balayaw. Na. Tadakamin ang kagawad ti makaammo diti barangay hall. Ay, nalpasan ti pa nag-relax ko. Agdit kayo mo't akan ni Maribanang. Ay, una agpay ti ag-duty dito barangay hall. Marikwanang, ang pamanicure ka kaday. Ay, ada ka magayam, kapitan. Opo, ada. Puno gaya masikat ti para manicure. Saan mo't, kapitan? Italae. Ay, kwa, Maray. Saan nagpamanicure ita? Ay, siyak ti agpapidicure. Ah, sika, kapitan. Yes. Kasla narigat sa alinisan dagita kukum, kapitan. Kasla jak sa kabailan nga ikatan dagita nagdadakkel nga ingron mau. Nayunak ti ibayad ka. Oray doblem. Jalat ta kayat, kapitan. Nung ikang ka iti 500. Ay, ikatun kasta ti mayat a customer. Ay, makabanugmot nga ikatan dagiti ingron mo, kapitan. Gabyon samot tinasken nga usarekaw. Nga gikat iti intron. Ay, di kan agreklamo, ta dakkel met ti ibayad ka. Sa bagay mo't kit di Oray saan pa'y laeng nga agpamanicure dagiti kakagawad. Mayalat ta. Kaya't nakadi asawa, nakanayon ka nga umay agmanicure dito barangay hall. Katwan, kapitan. Ay. Pasaray inal daw. Na, Amaw, dagiti kakagawad mo, ti kanayo na customer kaw. uray ni kagawad ko nang. Ay na kang runaan nga iso, kapitan. Yay. Katamom kaday. Anya, Iso ti para ayab ka dagiti customer kaw. Umay da dito'y barangay hall ta aircon nga main. ay, kastagayam. Ay, apay ngay nga imbaga mo tin dagiti saan ko arumbang nga ibaga. Sige laang, ibagam amin. Ay kwa, huston kapitan. Awanan tinaskan nga ibagak pay. Nayunak it, 500 nga itid kukin ka. Saan latan, kapitan? Talaga adjakon kayat ti agsaw. Ay, basta nayunak pa iti may sa 500. Ay, wun, kapitan. Ay, anya pa'y ayati kayat mo amaamuan, kapitan. Kaya't naasawan. Nagbalin parlor ti barangay hall. Ay, wun, kapitan. Mayat apagpaparluran dito. At dapay libre nga internet nga main. Warningan kayo amin, nakakagawad ka. Kan amin nga trabaho dito barangay hall. Nakaungutan ni Kapitan. Ay, kwa, kapitan. Eh. Isa adan ang maulay. Ay talaga saanin? No awanak. Arami din nyo pagturugan. Kan parlor ti barangay hall. Warning kada kayo na ito. Tandaan ninyo. Paray, naggapuak iji barangay hall itay. Kahit anyat nakita paray. Naka-duty damot amin, paray. Agtrabaho na kadimit lang. Wan, paray, busy damot amin. Puno ti bagbagam. Kitwan, paray. Awanan, ti maturaw. Awan mo tayo, ti agkuy-kuyakaw. Mga nuad na dyan ito yung maho nga agmanikyar. Ay, saan, paray? At ti pagtrabahuan na beauty parlor, iji ilay. Kunak nuad naman na dyan barangay hall. Nagalisto nga ro dyan naka-duty akagawad, paray. Tinulungan na kadagaws. Idi ko na kamangalak iti barangay clearance. Nay, automatic ko naman. Binagaak gayam ida. Kasta ti kapitan, paray. Impod no ngamin ni Marituyang noan niya tipod no amapaspasamak. Iso nga agyaman akan ko na, paray. Ay, paray. Kaya't mo ka dito agpamanicure. Apa damdamagam? Ay, ke imbagla sideline ko mo Urasi ka? Day tati sideline mo? Apay, dakais. Na, saan mo't kitay? Nagpamanicure hak. Ijay tun balay. Saan nga ijay barangay hall? Ay, kabarangayan. Di barangay hall, katrumbang agserbi apangipaayan iti serbisyo publiko para iti umno a serbisyo. Saan kat apagmanikuran? Hala sigay! Dinan tinagtipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Inso
Surat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basi. Sound effects, Junrel. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.